Sí. Por ese camino entra por ahí. No puedo, no puedo. ¿Quieres ver? Sí, pues si puede. Solo vos dos, ¿eh? Descobrint coves olivenses part 3. En esta tercera edició anem a ensenyar-vos la cova de la Solana de l'Almoixic, o també anomenada la cova de les Puces. It's very beautiful to see, eh? Beautiful, yeah. Like diamonds. Yes. La nostra estratègia per a veure va ser tocar el timbre d'una casa en la que vivien els francesos, dir que érem aficionats al senderisme i que per favor mos l'ensenyarien, perquè la cova està en propietat privada. Wow. Yeah. So we have There the are bats. a skeleton in that. No, this is Oh, it's plastic. No. It is plastic? Qué lástima. Wow! Wow! It's very big, this cave. Yes, yeah. Wow! It's very like a wild cat, but it's not a cat. Espectacular. Es fascinante. Wow! Es fascinante. Opa! And you have here your collection, your wine collection? See? Here because of temperature. Uh-huh. Temperature. Here is In better. summertime, wintertime, same. 17. Wow. Que la cova sempre està a 17 graus? Oh. Yeah. 17. 17. 60, 17. And in summertime, oh shit. I d'esta cova tenim més informació. Voleu saber-la?